Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Amo ka pang panunutam ti asawam. Iso tulungan ka, Melchor. Anya tiket mo asawain, Warren. Tulungan ka amang sakuli ti asawam. Tapno agsinublian kayon. Anya? Apay. Amom ka din no sa dino ti ayan na. Agtalag ka kanyak, Melchor. Ikag dua-dua. Tano iso talaga ti pagragsakam. Tulungan ka, Sanan, Warren. Melchor. Nakababainggan ka. Awan pagbainam. Tulong ko raytan kan ka. Basta jak kayat. Tapay ma. Di ka nagdamag pa eh. Amom mo't siguro ti makagapo. Iso ano awanan ti bagam, mabalin ako na panawan. Melchor. Di kam tunga tagbabawi. Iti day tapang ngagtan mo. Saan to, Apolos? Talaga ka di? Adi mo mapakawan ti asawa? Di mo ka din maya? Sanan? Kaya talaga sana na mariing ti pusok nga kayat pa eh. Aniya. Ano hindi pa ilangad ako may ti panunot ko na itangayat. Nabayag ko man anak iayan ayatak iti sa bali. Melchor. Ala, mabalin ako na panawan. At kay dawak man matngarod ka. Anya data? Gaput ako naman na sakit tinakam mo. Itinagpanagan niyo ka ni Josie. Baybayam matngarod ti relasyon dagiti anak ta. Warren. Iso ngayon bagat kan ka ito eh. Taimpod no kanyak ni Ismael ti marikrik nana. Ipatpatig ni Ismael ti nana. Iso kayat namat kanon ang makita. Anya? Iso nga ulitak manan. Di mo kumamat dadalin ti relasyon dagiti anak ta, Melchor. Kat sapay kuma, tamawat anak na. Daytoyan ti honak. Mariribo ka nakmatan. Kapoy ti panang tulong ko ka ni Josie. No ipudno kon ka ni Ismael tayan ti inana. Sigurado. Sabalin tumanan ti panunutan ni Melchor. Kan amangan no pati ti asawa kat makapanunot matan iti madikanyak. Warren. Ragin. Apay, di ka pa'y matulog? Kwa. Oh, apay nga't sinaay ka akas na. Ada parikot mo? Awan, Andrea. Apay nga rin akas na ka. Itaman pa yan nagawid ka akas na tirupam. Pasensya kan. Di ka ko magpanunot iti madi. Apay nga rin anagadayo ti turong dagiti matam. Kaslada na unaga pang panunutan. Ti anak ta, Andrea. Kastabat ta ni Ismael. Oh, apay dagiti ito. Saan dan tumat nga tama itulad itinagbanagan mi kan ni Josie? Ha? Saan tumat nga tama dadahal ti relasyon da, Andrea? Agurit ka man, Warren. Apay akas tamat kan ti bagbagam. Pasensya ka. Pampanunutak mo't ngamin ti anak ta. Ipatpatig ko ni Karen. Katjak kayat ang masakitan mo't ti anak ta. Di kagdalag. Dakil ti panagtalag ko kada Ismael kan Karen. Andrea. Talaga lumamlamis at ipapangon. Inakatagkapin. Sino di umawawag?
ni Ismael. Itaman pa. Ismael, anya ka dito ibagam. Adda ko makidlaw, tatang. Anya dito. May papan ka di manan ka ni Karen. Saan, tatang? Anya nga ron. Dumawatak man iti kwartayo. Adda ka di? Daman. Ang pangusarap iti kwarta. Igatang ko iti agas. Anya. Agas. Uwan, tatang. Kanayon ngamin ngagsaksakit ti ulo. Naitanti ko nakan ka, Ismael. Gapo na ito iti bandog mo. Mapuyatan nagpaya. Tamarabyanak nga agripripaso. O sige, ikang ka. Ngam, agawin ka ka dito. Saan, tatang? Pakita julangan ka ni Karen. Tayo suntong ti pangalaan. Anya. Mabalin ka di, tatang? Sige, sige. Tapno awan matimahong ko na. Agyaman ak, tatang. Sige, dayjay lang. O sige. Noamok la ko mati ayan ti boarding house da. Siya ko ti mapan. Tsak ko man ibawit kinikaran. Kuy nga paiso. Apay nga dan marikrik na ni Ismael akas jay. Apay. At iti si Daron, Ismael. At sabaw na dayta. Kaslawan ganas ko amangan, Alvin. Ha? Taapay. Di mo ka di kayat na inluto? Nasakit ti ulo. Kasla makasarwahak pa Anya? Apay nga ta, Alvin. Diyak mo Tapno sigurado. Mapantalaan nga nagpa-check up. Sige. Mapantayin ton malam. Inton maalak ti kwarta, nga itad ni tatang. O sige. Mangan ka nga rodan. Tani, aldawan. Amangan numaladaw kay ti Jutim. Apay ni Ismael. Apay agas ti marikrik-nak. Nagsakit ti ulo. Apay ka ti Ismael. Anya ti marikrik na. Naimbag nga oras mo, Andrea. Kastamot, Melchor. Umay ka. Umunog ka. Saanan. Apay, anya ti bagam. At ka din ni Karen. Ha? Apay ni Karen. At ako maipawit ko. Itad na kini Ismael. Agdigdigos. Kasta ka di. O sige. Sige ko man ti mangitad iti na ito na kwarta. Pakitad na kini Ismael. Kapag gatang na iti agas na. Agas ko na. Uwan. Tapay. Nasakit ka no akanayon ti ulo na. Iso kayat na ti gumatang iti agas sa para sakit iti ulo. Kasta. Atoy. O sige. Agsubli ako ni Jagard. Mama, asino ti kasari-sarita mitay? Ni tatam a Melchor. Apay, anya timbagana kada kayo? Adda kwarta a papaitad na kin Ismael. Adtoy. Ne, apay dita kwarta. Itad mo ka no kin Ismael. Tay mawag kan kwa na iti rabi. Dumaw dawat iti kwarta. Anya? Igatang na ka na iti agas na. Apay, adda ka ti sakit ni Ismael. Awan mat mama. Nalabit aga po iti banog na. Kan kapupuyat ng daychay. Adtoy, awatan. Inayon mo day ta iti-itad mo kini Ismael. Ibagam ama pa nagpa-check up.
1,500 mat day, mama. Uwan, tulong ko day takan kwa na. Ha? Ay, agyaman ak kasta, mama. Awan anyaman na anak. Ikaw po ta, kasla anak kumatan ni Ismael. Agyaman ak manen, mama. Hello, Karen. Nakarubot ka din? Wan, nakalugan akon. Imawag ka man? Urayan ka di paradaan, ha? Ha? Apay, di ka na pa nag-duty? Saan? Nasakit nga minti ulo. Ano niya? Uwan gayam. Adda ka di inted ni tatang akwartakan ka? Adda. Itid ko kan ka kumain ka pagadalan. Ngam kunang matasabtan nak iti paradaan. Adda nga min papanak. Sa dino? Inak agpa-check up. Amangan noon yan dahito amarikrik na. Anya nga na talaga ti marikrignam. Kanayon nga sakit ti ulo. Kan jak pa'y makapangan. Anya? Sige. Sa kanan nga iso ti pagsaritaan ta. Basta urayan ka di paradaan. Sige, Ismael. Sige. Agyaman anak. Ada inted ni tatang. Jak mo ito nadamag naman ah. Basta importante kat adda. Urag lang anak pa ita. Agpa-check up ak. Tap numamak da ito yung marikrik na. Apay tata. Anya ka dito ibagayo. Manutintad kan ka ni Karen. Sa basimang ko tata. Urayat dito paradaan. Kasta. Sa haripot yung pawit ko kan kon. Kita, ang mga nuti na ito tinatuma. Unay kayo matin tata. Awan ka dito pa nagtalagyo ko ni Karen. Saan matakasta? Ibagpagkaklang. Okay? Apa man na maalam ti kwarta, agpa-check up ka ka di. Uwan tatang. Sige. Kahit ipakamon to kanya, noon niya ti resulta ti panag-check up ti doktor kan ka, ha? Uwan tatang. Sige. Unay ni tatang. Paslawan ko nagtalag na ni Karen. Ha? Adan si Mang Pitalugan. Sigurado. Adda ditan ni Karen. Ismael, atoy oh. Inted ni tatang makwartam. Ne, nagadumat kan dito eh. 2,500 day ta. Usaram nga agpa doktor. Kung namin tatanga sa maribot inted na ni Karen. Apa 2-5 man dito eh. Win gayam. Sa anak pa ilama pan iti pagadalan. Kuyugan ka lang na mapanak pa check up. Mabit lang Karen. Ibagam ko matipod no. Talaga ka di ada ito inted ni tata. Ha? Sa nga ributin baga nang impawit na. Yan. Apa yung 2-5 mat dito eh. Inayon ni mama ti 1,500. Tapno sigurado ka nung nga at mausar mo. Anya? Oh. Apa kita nakitikas ta? Di mo kayat? Nakababay. Iso nga. Alaan ka rin. Isublit ko ni namang 2-5. Umanayan ti sa nga ribo inted ni tatan. Dinak ko man pagkadkadan. Inted ni mama day taparakan ka. Iso adi mo kumapabainan ni mama. Karen. Kaduan ka laangan ang mapan at pa-check up. Iti private a doktor ti papananta. Sana bale. Galaang ti subject ko ita abigat. Iso ako yugan kan. Simangpad ka din ni Karen. Uwan, tatang. Kat amo yun naman tinted na kanya. Mano? Talaga ka di akin ni sayad na di yung pawit ko. Saan, tatang? Ha? Mano nga ron? 2,500 man tinted na.
Anya. Inted ka nun ni Nana Andrea, di 1.5. Tapno sigurado ka nung nga damausar ko. Kasta. Iso ano diyo pa na mo ang tipod na napasama. Di kay kumagong ungat. Sige, inak agpa-check up tatan. Kuyugan na ka nun ni Karen. Ismael. Mabit lang, Ismael. Hello. Ismael. Oh. Inindot na ang telepono. Di naman kami ni Baga. Numano talaga titid ko. Saita. Apalan na tintad ni Andrea. Una yun ni Andrea. Nanda kumabot mabalin ko. Uray man o. Itad ko, iti anak ko. Sana balay. Tayo sublik mo't laing dahi dyan nga itad ni Andrea. Kunakon ka. Na-overstress ka. Kan gapo iti kanayon apa nagpuyat mo. Iso akas tanti marikrik nam. Uwan nga rod. Ang manyangay. Ano sa ko na? Basta. Tumaram dagiti agas nga inted kan ka ti doktor ha. Agyaman ang kita ng kadwang kanya ka. Awan anyaman na. O sige. Mapantal iti pagadalan. Taad-tapay la klase mita. Uwan ka rin. Oh, nasapapailaan ng adda kamit Warren. Kung ako mangawagan kayo ton madamdama. Kaya't kumot tumayak palpalabas iti oras dito yayan mo, Josie. Agyaman na, Warren. Han? Josie, pangasim. Di mo man ibagat kasta. O, sige. Basta di ka nga rod agpungpungtot, ha? Anya ti kayat mo nga inuman, tayalaan ka. Awan, kaya't kalanga ka sarita. Pilita ka. Ang mga numay ka na ko niti kundaway amang painumakan kwa na iti pangpaturok ng akas. Warren, saan mo ka di akayat yat kape? Saanan, napsugat mo't laing. O, sige. Sige, tumakam mo. At ay bagatkan ka, Josie. Anya dahil. Apay akas dyan ni Melchor. Kasla, adayo na tatirik na nakada kami ka ni Andrea. Gapo iti may sa arason, Warren. Gapo ta muna sika, ti ay-ayatan. Katag pa iso dayta. Ay-ayatan ka unay-unay. Kat nakasagana nga agsakripisyo. Kan aramidak amin akayat ko. Basta maayat nakman. What? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Taimbag na nakita ka ngayon may dito ay antiparot. Apal Melchor, aday bagam? Adalang itad ko kan ka. Anya day ta? Kanan ti parot? Saan? Mabit lang. Atoy. Ingkabil mo matan iti bulsak. Sukat di kwartang intad mo kini Ismael dayta. Anya? Pasensya kan. Diyak nga may namuakas di gayam ti kasapulan na. Di naman nga may nimbaga kanya. Melchor, saan ko apagpabayadan day intad ko kan kuana? Ala ang matlaan. Sa amin. Bagamit lang ni Ismael abayadak kan ka. Anya? Isungay dulin mo dayta. Kaya, agyaman na. Anya ang batisa? Imbes ato mulong datang. Kasi pa'y karami. Mama! Apay akas na tilangayo. Ada ka matgaya man, Karen. Kasangsangpot ko laang. Makapungpungtot kayo ka di? Sino mat ngamin ti saan ang makapungtot? Tumulong lang nga rodan dataw. Di dapay kayat. Ha? Sino ti dakdakamatin niyo, Mama? Ni Tatam Amelchor.
Agasam, insubli na dya 1,500 at tulong ko kumakin Ismael. Oh, atoy. Ha? Kuna na kanyak na imbaga ka ni Ismael abayadan na matla ang dya inted ko kankwana. Agpaiso ka di, Karen? Saan, mama? Nanausto pa'y tiyaman na gapo iti intadyo a kwarta. Apay nga ron nga insubli ni Melchor. Dahil tatadyak mo. Aglablabasan ni Melchor. Mama, Masurunak at talaga kankwanan. No saan laaga po kada kayo kin Ismael? Ang mga no pinapanaw kun ito. Oh, kumusta ang check up mo, Ismael? Kasi ti ako. Awan ti man di nakita ti doktor. Nasayat nga rod, ano kasta? Ngam, apay nga saksakit ti ulong. Gapo ka no iti overstress ko. Kan ti pan nakapuy-puyat ko. Pudno day ta, Ismael. Masapa ka amaring iti parbangon. Unton kwan. Tumanganan ton ti rabi isa kan tumaturog, gapo iti panagreprepasom. Sana bale. Adamat ti vitamin nga imbaga ti doktor ngayon naman. Ngam urayat da, di ka taon nagpuyat. Kan namabalin. Agsardeng kan, a working student. Ha? Saan aya kaya't nakaatulungan ni tatawaren? Wan, ngamjak kayat. Taapay. Tulungan na kagpeso. Ngam mo. Adamat lakasukat na. Anya? Isungano sa kon, Alvin. Sana bale. May salangan na bulan. Malpas manan ito semestre. Ket no da si tiapo. Iti maudi a semestre. Aggraduar tayo ton. Kumusta kan Karen? Imbagam ka din kanina na Andrea, ti resulta ti check up ko? saan pa'y? Madmading namin direct na ni mama. Ha? Apay mat? Gapo iti naramid ti amam. Apay, anya tinaramid ni tatang. Insubli na ti kwarta nga inted ni mama kan ka. Anya? Agpaiso ka din nga inbagam kan ni tata Melchor? Nga isublim di kwarta nga inted ni mama kan ka? Ne, awan imbagbagak ah. Imbagak lang ani nayunan na. Kasta ka di? Jak man maawatan. No apay kas ni tatang. Imbis nga giyaman. Kas jay pa iti naramid na. Maawatak mat kiti ani tatang mo. Mabaing siguro. Isu akas di inaramid na. Sapay ko maa. Takas tati makagapo. Ala, guston. Di ka kuman agpang pungtod. Oh, kumusta gayam tirik nam? Mayat matan. Nasayaat mat no kasta. O ala, maturog ka nga rudan. Tapno makainanakan. Bye. Bye. Talaga pagpungpungtutan na ni tata. Sana bale. Ganda ninti Domingo. Agawid hakat kasaritak. No apay akas jay tinaramid na. Awagat ni Warren. Amo pasaan pa anak katurog dahil dyan. Aramida, tap na maawis ko tirigna na ang mga yag-kanyag. Aday ta. Agri-ringin ti cellphone na. Urayot na sumungbat. Hello, Josie. Rabin, nga may mawag ka pa lang. Abay, maturog ka din, Warren? Saan pa imot kit di? Apay, anya ti bagam? Awan, kaya't ko lang ang mga ti boses mo. Anya? Uwan gayam. Anta ka didita ni Karen? Uwan, ada. Sigurado ka? Saan ka kading aglip-libaklaan? Uwan, ngam nakaturugan. Iso ano ada napatig nga ibagam? Ibagamon, tamaturog akbatan. Kunak no awan, taumayak ko madita. Anya? Ngala, tamo ka na banog ka. Maturog ka nga rodan. Good night.
Sayang. Ada ka no ti anak na. Naawad lang. Mapanak ijayan na. Oray di kastoy nga oras tirabi. Nyam sana pare. May ka nagtumat lang. Iti ko tawag. O, at iti ka na, Lolaya. Ay na, talaga anak ay ayat na iti aparat. Ha? Ni Melchor tinakatakder iti ruwar ti guardhouse. Kumit kita dito eh. Noowan ti baga na kanyak. Diyak kaya't akasarita. Nasakitanak iti kasya niya naraming na. Kaya't ko atulungan ti anak na. Nga makasladi na kayat. Insubli na pa iti kwarta. Ora asino mat siguro. Masurot. O sige, Blue Leia, panawan ka na. Inton malamanan. Bye! Pakit kita anak lang na. Mapanakit din. Mama! Agpakadaak! Mapanak ija syudad. Ada pa'y kwartan? Agda mama. Agda pa lang nabati itintad ni papakanyak idi. Kunak no awangan. Talaam ko man to'y inted ni Melchor kanya. Agda pa'y maaramat ko mama. Sige, idulin nyo pa'y laang dayta. Ibagat ko langin maada ka sa pula. O sige, makaamo ka. Inak na ro din mama. Sige anak, kat agan-anat ka. Api ngay may kaditi opisina mi, Karen. Urayin kayo. Tadandali magkanti lunch break papa. Agkuyog tan, taintamangan. Sige. Urayan na klanga ro di tarwar. Tadantanimot lang ang lunch break, iha. Wen papa. Melchor, at iti merienda. Saan ko man, mare? Tane, dandanimot lang ang pangal daw. Halakit din. Agmerienda kan. Nagyaman nga ron. Uwan gayam. Hindi ngay Andrea. Sa dino ka titiayan na. At damat kita balayda. Abong Melchor. At damadlaw ko kan ka. Kanya day pa, mare. Apay adi kay matan agsarsarita. Noomay napakanan ti parot na. Agsarsarita kayo mat. Diyan mo siguro, daparikot na iso akasta. Anya ko matiparikot na. Diyan mo. Basta, awan bibiyang ko kenkwan. Apay Melchor. At dadiyo nagkinaawata. Kumusta ti panagadalyo kan Ismael, Karen? Nasayat mat papa. May salangan abulan. Malpasan tayo a semestre. Uwan nga rod. Nabiit mo ti panawanan niya. Wen nga rin papa. Ay wan gayam. Idi na minsan nga aldaw. Kinuyog ko ni Ismael ang napanagpa-check up. Anya? Apay, anya tinapasapak kan kwa na? Nasakit ka no ti ulo na. Kan nakasarsarwa. Anya? Wen papa. Awan mat kiti nakita ti private doctor tayo asakit na. Nasayat nga ron no kasta. Nangalahan na iti kwarta ngay no sarnanak pa doktor. Ada sa nga ribo nga intag ni Tata Melchor. Ninayunan ni Mama. Kasta? Wen papa. Ngam amuyo? Makapungtot ni Mama. Gaputa insubli ni Tata Melchor ti 1,500 nga intag na. Mama, nakita yung ka din ni Ismael? Wan, nakita kitay. Imbag man ta nagahawid.
Sa bagay, Domingo intun bikat. Awan duty na, saan ka di? Unmat kiti mama. Kan kayat nakanumat ang makasarita ti amana. Kasta? Ay, wan gayam ma. Saan kano ang makaawit ni papa? Ada nga ming napatag nga aramidan da. Wan, amok day ta anak, tainawagan nak itay. Ala, umay ka. Inta maturugan ka ni harap. Apay nga inaramid yung tikas, jay tatang. Nakababain ka ni Nana Andrea. Sana matitinaramid ko. Di kiti agyaman na nasukatan ti kwartan. Ang damot lagay ang tayo. Apay nga ron ka sa nga ribo lang tinted yo. Di mo ba't nga may nimbagan no manuti ka sa pulam? Apay, imbagan na kan ka na sakit tinagam na kanya? Saan tatang? Oh, matlagaya. Iso asahanan nga iso ti pagsaritaan. Tinapatag? Awan ti utang ko kenkwana. Ay niya, yaman nagtataka man ni Warren. Kalasim, Josie. Di mo kumaramid ang tikasta. Nagabuti customer. Datatikit kita anda. Awan bibiyang da, ore arakopen ka. Anya ko ma. Kan, apay. Talaga ka di adi nagayayatan, Warren. Sige. Ibagat tipod mo, Josie. Well, at kapayla pa nagayat ko kan ka. Agpay sa Warren. Agyamanag. Agyamanag. Tay ayatan nakpailagayang. Ngam pasensya ka. Taday tangayat kat ipabos oy talakuman kadagiti anak ta. Anya. Tapay man. Kaputadyak kayat ang maradahal ti reputasyon ko. Kastamot ton ti pamilya. Jak kayat nagsakit tinakam dagiti anak ta kanya. Di mon pananutan dagiti anak ta. Importante kanya. Katipagraksakan ta. Sana mabalin, Josie. Agayan ayatan dagiti anak ta. Anya. Nabayagan, Josie. Iso ajak kayat ang maradahal tininangan ta. Kas agayan ayan. Jak kayat ang may tulad dahi tinagbanagan ta. Kaputay patpatag ko dagiti anak ta. Warren. Nasakit ti mapahay kanya yan. Amok naman may ta. Ngam. Saan ka di nga ayatan nak? Uwe, yung panagayat kan asi iti may sarang nga nagayat dita. Anya. Iso pang asi. Ipatamon bay ka panagayat mo kanya. Ipagpagapom lang ko man. Kadakarin kan Ismael, Josie. Jak maaramid na ito. Gaputa ay ayatan kaunay. Ano niya? Itilaksit nga gayat ayat bagiti anak ta. Wan. Kadanggam di bagakan ka, Warren. Grabe naman yun, parang ano pa. Di mo ibagbagakan ni Ismael nga adda dito. Kastamatan ka ni Melchor. Nuaramidam di kasta. Jak bumdeng nga garamid iti takas. Jak agbuteng amang dadaol iti pamilyang. Ano niya? Maaramid mo ti kasta, Josie. Wan. Di mo ibagbaga ka na gidagamang adda dito. Kan adda kay kitawakan ka, Warren. Kat sapay kuma tapat ganak. Anya dita, Josie. Was-wasam ti ayan-ayat. Dakaren kan Ismael. Anya. Papay mat. Jak kayat nga isudat ag katuluyan. Damagan ka man, Josie. Apay, di mo ipatpatag ni Ismael. Ti anak mo. Saan na day ta tinapadaga? Basta tikid-kid dawak ti aramidam. Tsaka mo, Josie. Ay ayatan ka unay-unay, Warren. Kat nakasagana ak amang sakripisyo iti bagik. Tapno maayat naklaan. Josie.
Nasakit ka di pa iti ulam? Mayat mata, nana. At dalat ta nung maminsan. Gapo day tayo tinalaos abanog mo. Kastamot tan ti kanayon na panagpuyat mo. Nana Andrea, Yan tangay agradwar kayon iti sumaruno a semestre. Agsardeng kan kas working student. ha? Tulungan da ka kinitatam awalan. Agyaman ako unay, Nana Andrea. Ituloy ko nga working student. Anya? Sa nabale, tamaudi mo't lang na semestre. Day tangarot kat. Nga marigrigatan ka mat baro. Madlaw adakkel tinagbaliwan tilangam. Nana, O sige, yan tangay day tati kayat mo. Sikati maka mo. Ngam day ti mati maibagak, Ismael. anya day ta, Nana. Nada ka sa pulang. Di ka kumagbabain nga umasidag ka da kami kinitatam awarin. Hmm? Kuha, Nana. Ulitak, Ismael. Kasla anak dakan kinitatam awarin. Gaputa agayan ayat kayo mat iti anak ko. Iso ano da ka sa pulang? Umasidag ka lang ka da kami. Kanday ti pa iti kitawa. Di ko madadaulan ti relasyon nyo kini Karen. Kas imbaga ni Warren, pagbalinin nyo kumalaang nga inspirasyon. Gaputa saan nga ay ayam ni Ayan. Oo, Nana. Agtalag kayo kanya. Kat agyaman na kada kayo. Nasapa na gawit ti asawa kita. Kumusta, Warren? Oh, apay kasta ti rupang. Nabanugak, Andrea. Nabanog ka? Agure ka. Nakainom kan samat. Uwan, ngam basit lang. Itaman pa'y anaginom ka, Warren. Apay, ada palikot mo. Kuha. Awan, Andrea. Apay nga rod anaginom ka. Itaman pa'y. At ang amin katrabaho ka nagpasya rin bara negosyok. Iso na ginom kami. Kasta. Uwan, Andrea. Uwan gayam. Ayan ni Karen. Ada da ayan ti swimming pool. Nagawid ni Ismail ita. Juan, nga magsubli ka numat lang ang inton Lunes. Tag duty lata. Oray nalpasan ti semestre. At damat lang tagayam duty na. Di man ba't ti baro? Apay ana ibagam ti kasta. Kuha. Awan. Awan, Andrea. Uwan gayam. Itimplanak man iti kape. O sige. Mabiit lang ang taitimplaan kay ti kape. Ismael, tsaka yata dito ti pagtugawan ta. Tada ni tatang iti baba. Hindi ako. Ikitaan yata. Di kang danay. Ismael. Di kayo kalatan. Tanood sa umanan ito natin. Tsak amon, musong bata. Anya? Mang, at ka di ara-aramid ka? Ha? Hindi na kayo magkayang tata. Awan. At pagpalabas sa klangit yung oras dito eh. Kumusta ti panagadal mo? Mayat. Apay, talaga decidido ka lang tangag working student? Oo, tata. Sa nabali. Tama o dinot lang na semestre. Kasta. Oo, tata. Oo, gayan. Mabalim ka dito agdama. Tatawarin. Anyo rin ka? Ibagam lang. Ada pa ingatan ni nanang dito yung lugar tayo? Bueno, ada sa bahala na kanan na. Ha? Ibagam na tanang po ayan ni Josie.
Alam na talaga dinan kaya tagsubli kada kami. Awan mabalin mi. Anya, Masakit tinakan ko. Yung kahit ilaksig, di mano atawan. Talaga di na kang malagip iti amak. Ismael. Tilangkit daw ak. Kat sapay ko ma. Tadi kayo agbalbali tatawarin. Hindi ka agdanay. Kan di ka mapakawan ni tinamnama. Na may papanitinam. Agsabat tumot lang tidalan nyo. Kat maurnos ti pamilyayo. Nga ta, tatawarin. Wen, may karigatak nga aramidon ti kabala. Kung agsabat man ang tidalan nyo, iti na. Alvin anak, kumusta? Simbre kyumatan. Apa di ka nagawid? Kung nanan. Panagbabayad man ng electric bill, ti balay tayo. Siguro yung tundigatak lang agawidan. Kasta ka di anak? Wen nanang. Ken, adda ka nagbayad ka dagiti borders tayo tundigat. Urayo kon Tapnod daw sa pag-enroll intun sumarano a semestre. Wen anak, pasensya kan. Tadi ka mutin maasikaso dita. Gapu iti trabaho ditoy. Okay lang nanang. Wen gayam. Nis pa yan. Nagawid ka di dita? Wen, ngam kasla adda di da nagkinaawatan nga agama. Anya? Apay, adam mo may papaniti parikot da, Alvin? Kastay sigod nanang. May papaniti relasyon da kini Karen. Dayjay laeng? Wen nanang. Mas dawak mat akin ni Tata Melchor. Awan mo ti madingar aramidon da kini Karen. Ngam no apeng nga iparit na ti relasyon da. Dikit di agyaman Tanasing pat abalasang ni Karen. Wen nga rod saan laan nasingpet ni Karen? Adda pa'y mabalinda iti biyag. Wen nga rod nanang. Ala, saanan nga iso ti panunutam anak? Sige, aginanakamot nga rod ditan. Wen nanang. Intun ti gatak tulayan nga gawid dita. Sige, sikat ti makaam mo. O sige nga rod nanang. Dayjay laeng. Bye. Bye, anak. Ay, mailiwak matan iti anak ko. Nabaya, gadi kam nakit-kita. Ang sa labale, tako na namot nga agawid inton bigat. Nasaya at mat. Iti kasta, makapaginiliw kami nga agina. Mayat mo ti panagsarasarita yung kiniwarin ni tayo, Ismael. Talaga ka dingag talaga kankuan. Apay tatang. Adda ka diga po na ajak agtalagkan ko na. Adda ka din nakita yo. Ngayon naramid na amadi kanya. Agtalag ka kadakwada kanina na Andrea, tatang. Apay nga siya ka mismo nga, ma'am. Saan mo ka di apagtalkan? Diyak ka mo. Ay, Sana masapul nga bagak ti panangipatag ko kada kayo. Makita yung ti aramid ko. well, makita ba ita? Ngam kasla kay kayat mo pa ikit di ita. Ngam siya ka, ma'am. Gapo ka dito at tamabalinda. Kat siya, awanan. Ngawan nagadala, kasta. Hindi kayo nagungat. Hala, inak maturugan. Tagpasyudadak inton bigat. O sige, nadapay mo trabaho. Pasensya na ko man ni tatang. Kasanumot ngamin. Gapulang iti panakilangan ko itinasaya at kada tatawarin. Kasdya mo't ti jar ni tatang. Kaslapay kit din awan panagtalag na kanyak na anak. Mapana ko ni di syudad. Sige, Ismael. Kat aganag ka. Uwan na. Mabiit lang. Apay na. Atoy. Usaram. Saan na? Sana bale? Adamot intin ni tatang. Ala umon. Tapno sa anak agumura kan ka.
Agyaman nak nana. Awan anyaman na baro. Sige nana. Tatawarin. Agpatuloy akon. Makonkonsensya ak. Masyanak matan ken Ismail. Oh, Warren. Basta awakan ka. Apa yakit kita ang matlatan ni Ismail itay? Uy, Warren. Apa di ka matan matagtagari? Di mo ka di kaya tinaramit ko? Laragsa ka kit dia. Takas jay tinaramid mo, Andrea. Maasyanak ngamin kan ko na. Itilak si tikas jay akababalin ti amana. Ala, saan na dahi tati pagsaritaan ta? Agrubatak matan. Tamapan ako ni Yesyudan. Ah? Unak pa iso niya. Lunes ita. Kat ada trabahong. Ay naamangan numaladaw kan. Sana ba? Sige, mapanak matan. O ala, mangan kalat tablo niya, ha? Kumit kita man ang dito ni Melchor. Bye-bye aklat na. Pakanagkit diti parot. Kita at man nung talaga asaan nga umay kita. O ala, mangan kalat ta, Luleya. O, at ipay ka na. Andrea. Ni Warren. Kunak no di ka umay dito ayan ko. Ni Warren, kunak. Nagpasya datin. Apay, kaya't makasalitan. Saan? Apay nga rod adamdamatan. Awan. Makapaapal mat yan na mabalik na, Andrea. Apay kastamad tan kibagbagam. Umapalak lang. Doon na kumamat na gadamak. Saan man siguro akas titi kasasad ko ita. Melchor. Sige, tanawan ka pa dito. Pantayak pa itagiti customer. Apay kastamad tan kibagbagan, Melchor. Anya ti kayat na asaway. Malagip kumanan ni Ismail itay bigat. Masya na ka talaga kan kuha na. Iso mariribo ka nakmatan. Di ako na muna niya tiramidak. No ipudnok ti agpaiso kada Ismail kan Melchor. Amang ano? Oh. Ni Josie ko mo. Sumata. Hello, Josie. Kumusta? Orayin ka dito inton madamdama, Warren. Sana ka mapandita intong madamtama. Anya? Tahoy, mat. At na puting nga si Kaswag. Iso pasensyakan. Umay ka kumamat at napatagapagsaritaan ka, Warren. Di ko nakngarod. At si Kaswag. Intong maminsan tulangan. O sige, no isuti ko na. Agan ano saklat ka, Warren? Josie. Oray masaksakitanak. Ano sak? Barang maayat naktumatlaan. Sige, bye. Apay na ipilit na ti makirelasyon kanya. Udno ka ding ay ayatan na. Udno kayat na lang tagibakas. Yak makaturog. Malagip kumananda kita gina. Niya ka ti aramidak. At dagtok-tok-tok. Sino nga taday ta? Saan ba ta nagpasyudad ni Karen? Inaklo ka tantiri daw. Sika. Naimbaga rabi niya, Warren. Amok.
Awan ni Karen, iso nga inmaya. Apay. Anya ti bagam, Josie. Apay, di na ka ni Master Gun, Warren. Sige. Umunod ka. Agyan mo. Oh, sige. Agtugaw ka. Agyan manak manan. Rabihin. Nga mapay ngay may ka. Aday bagam. Amok namin nga awan ni Karen. Tawan klase da ita. Ka. Anya ko ba? Warren. Ay ayatan ka. Iso nga aramidak di amin nakabalag. Tapno ayatan nakman. Kat ita. Tawan ti anak mo. Nawayatan. Ay, Warren. Oops. Iba tanak, Josie. Pangasim. Diyak kaya't ama ka basulta. Para matlay ti pagragsakan ta dahil yung aramidak. Iso nga umay ka, Warren. Iba tanak. Warren. Di mong sublian tinapalabas. Tawanan kanyak dayjay, Josie. Warren. Iso di mo ipilit ti plano mga aramidan. Tapno di kakagura. Abay. Talaga ka di nga awan panagayat mo itan kanya. Di ka di maasyan kanyak. Itilaksit ti panagsakripisyo. Nadadahal pa yan ti pamilyak. Gapoy ti panagayat ko kan ka. Ita, kasta tinagam kanyak. Josie. Di na kumamat pa sa kita na kastoy, Warren. Pangasim. Josie. Awan iti panulot ko rayta. Apay nga rod, akasta ka. Gaputa jak kaya't ama ka basulta. Iso atap numalpason ba ito aparikot. Kasarita ko ni Ismael intun bigat. Ipudno kon nga da ka lang dito syudad. Sige. No aramida mo ti kasta. Jak bom de nga garami iti dakas. No kasapula na pumatayak aramida kon. Anya. Tangay talaga nga tayo tirik ng kanyak. Sige. Pumanawak. Nga mulitak na ibagakan ikaw, Warren. Di mo aramidan ti imbagam kanyak. Di mo ibagbaga ka da Melchor kan Ismael. Nga daak dito syudad. Nawatang. Itakan. Josie! Mamitang! Josie! Rimbuan. Anya ti aramida. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakagatang ako ni Timay sa SIM card. At napataga pang usarak iti dayto eh. Nga masapol ang maamuak pa iti number ni Andrea. Nasakit tinakab ko. Talaga at di nakpagan-anon ni Warren. Makamulitan. Basta aramidag matan ti plano. Ayan ni Ismael, Karen. Nasapaan na pa ni Diyang syudad. Mapan ka no ang duty. Anya? Masya, nakarugkan ko na. Ipagbagami ka da maatulungan ni. Ngam di naman kaya. Tapay. Mabaing ka no. Ay. Amok ti makagapo, Karen. Anya ko ma. Gapo iti saan dapat kinawatan kini Tata Melchor. Ha? Dahil ti makagapo, Karen. Warren, nasapapay lang nga madakamay ka. Pasensya ka ni Tirabi, Josie. Gusto, masakit ka naklangan. Josie. Bilang kitawag. Di na ko maikikatan di din negosyo. Kandi mo ibagbaga kada Ismael kan Melchor nga adda ito eh. Apay.
di ka masyan iti anak ka nasawa. Di pa'y langay bagakan ka. Kat saanin arumbang nga uli ng pahiya. Josie, Amo mo tinakagapo. Ngay subay kiti. Tinakabasulakan ka. makawalan na kumay tinaramid ko iti rabi. Kakamin kayat na makabasol ta. Sige, mawatan ka, Warren. Ngam kasanot ti pamilya mo. Makamuti na. Ano? Naynayunak lang ti orno ko. Tapno ada aramata nga agabron. Nanang, agsupli ako ni Jay syudad inton Lunes. Ta enrollment manen. Kat, manungay ti ka sa pulam, anak ko. I-enroll ko ti 15 units, nanang. Nasayahat nga ron no kasta. Ni Ismael. 5 subjects lang ti i-enroll na. Ambom anak, maasyanak itigayam mo. Pure siyak, nanang. Ipilit naman ngamin tag working student. Ganun gayam, nanang. Aday bagak kada kayo. Anya? Numaminsan, agsakit ti ulo na. Kat saan pa yun ang makapangpangan? Anya? Wala nang. Iso ang nagpa-check up. Kat adda ka na vitamins na ngayon tadakin ko na. Ison atin inuman na. Apay nga italaang nga naamwak dayta. Apay na nang. Saan ka di nga imbaga ni Karen kada kayo dayta? When nun ni Nana Andrea? Saan ba't? Kan iti na minsan. Uray rabrabiin. Agpampanunot na nang. Ha? Ay, amok ti may sa apakariribukan na. Anya dayta na nang. Maipapan, kadagiti dadakkel na. Da kayo matgayang papa. Umanag kayo. Agyam anak. Papa, nakainom kayong samat. Basit lang Karen. Mabantay yun kayat ko tiyagi na. Warren, apay anak kainom ka man ng anagam. Adda ka di parikot mo. Awan, Andrea. Sigurado ka? Wen, apay, awan pa nagtalak mo kanya. Nasayat nga rin nakasta. Papa, nakainan na kayo ka din? Apay, Karen, Nasaysayat sa no agkuyog talangan nga agpasyudad inton bigat. awan pa rikot iti dayta. Apay, anya ti aramidam. Karin iya. Makaturturok san ti amam. Papa, naibagakon kada kayo. Nalipatan nyo ka din? Enrollment mi inton bigat. Uwan gaya man niya. Wen, Papa. Iso aman mano aktumatan ang makaawid dito eh. Gapo iti internship ko. Awan pa rikot iti dayta. Mawatan ka. Agyaman nak, Papa. Agyaman nak launay. Awan anyaman na iya. Awan gayam. Asikaswam ti panagadal mo ha. Tadan to irigalo kan ka. Ha? Saan pa yaday tatibagam, Andrea? Sikaman. Ha? Mama. Ada ibagak kada kayo. Sabalin to tikid dawa. Anya day na. Mama. Papa. Di kay kumaagpungpungtot ha. Apay, anya ngamin dayta. Kwa Papa. Kid dawa. Akal pasan ti pa naggraduar mi kan ni Ismael. Mabalin ka di nga. Agkalay sa kamin? Anya? Nagbiit talaga ti panawen, Mari Andrea. Nangrugi man ti klase dagiti anak tayo. Wan nga rod mari. Talaga may ikaw Ngamin man manon nga agawid ni Karen. Sana bali ta sinapadumat nga agawid. Sa bagay. Kan kastamot tan ni Warren, agawid mat iti Sabado. Saan ka di?
Ay, Pud na day tamani. awon gayam. Ada imbaga kanyak ni Alvin. Anya dita. Ada kanurikrik ngaan ni Ismael. Kaya't ko asawan. Ada kanu dagiti kanito nga agsakit ti ulo na. Wan, amok day tan mali. Ngamin, kinuyog idi ni Karen anapan nagpa-check up. Anya nga iti resulta ti check up na. Awan ka nuwan. Nasayahat mo't no kasta. Gapo ka nula ang itibanog kan puyat na. So nga imbagami kin ni Warren at tulungan mi kuman. Nga oray saan kuman nga working student. Nga dinamot namin kayo. Anya? So nga imbagami kan ko na. Ano ada kasapunan na. Saan nga agbabain nga umasidag kada kami. Nakasla anak ni Matan. Maya pa, Karen. Bagbagay mo dahil ni Permin, balasan ko. Agbay sa papa? Wen, O sige, umuna ka karuda na. sige, iha. Paano makagraduhan? Pag-review kada Agos, ti anak ko. Umaw-aw ni Diyos. Kung natin din, panapanan ni Karen. Hello, Josie. Imawag ka ba't? Mas tawag lang amin. Di ka magtanong-umay di ayan ko. Kagura na kami. Sir Warren? Ha? Sir, kunam kanya. Lamin, nawawagan ka iti honey, uno, sweetheart. Amang ano, at ka pong tugnak, Sir Warren. Josie, pangasim. Di na kumamot pagpuntutan. Di ka pagtugtugtugan. Sige nga, Rod. Huston. Dinama ko lang na payatikan umay dito yung bar. Pasensya kan. Bisiak kami nita. Yung di kagdanag. Umayak tubat lang. Agsapsapol ka ka diti mang sukat kanya amang imanihar itiray di ang negosyo. Ko. Josie. Ano sa nakpay ko ma, Warren? Naiso nakpay ki ornong ko. Awan parikot iti ita. Sa bali, magparikota kita. Anya rin ka? Saan pa'y ngay suti pagsaritaan ta? Nangaton dya init. Mapana ko niti trabaho. O sige, naiso di ko na. Bye. Punakot kat. Manulangal daw ajak na panitayan na. Inawagan ako. Saan pa'y ngay suti panunutag? Kasi kaswat pa'y kitli ti trabaho. Awanan. Talaga, linipat na kami ni Nanang. Hindi na kami malagip ni Nanang. Talagang iso ti pagragsakan na. Awan mabalin. Dahil ti manan. Agsakit man ang tiwalok. Kanya mo tintikas to'y. Ismael, maturog kan, rabiin. Di ka pa'y nakaturog, Alvin. Saan pa'y? Apay, anya tararamidom namin. Agriprepaswak. Isarden mo pa'y layang dayta. Ne, anyat orasan no. Tumanganan ti rabi. Inton bigat tumanan. Alvin, Umaykan. Agid dan tama turog. Umaykan. umunakan. Isimpak lang dagiti gamit. Ano niya tikit kita abit na cellphone mo, Josie? Oh, ada ka, Warren? Wen. Yala anak na nitibiyar ngayon naman. Mabalik. Oh, dahil talaga yan. Mabiit lang. Ito yan, di ururaya ka gundang. Sabay kuman, nagbalik ang ikitlanok na aramidan. Di bang paturok nga agas nga at dahil di bulsa ka.
Inayon ko, iti arak nga inuman niyo, Warren. Naikabin ko. Ipan kon, iti ayan na. Oh, Warren, atoy. Agyaman nak. Oh, Sapay ko mamamato ka tapos. Oh, apa kita nakitikas ta, Warren? mariribo ka nak namin, Jose. Kasta? Wen, kat lajak amunan niya ti aramidak. Amon, Warren, kasta mati marikliknak. Masaksakitan ako, ay. Anya, Mabit lang. Warren, excuse me. Inong ito ti order na, okay? masyanak mat ka ni Jose. Kastamat ka ni Ismael. Nga may pudnok ka ni Ismael nga dadi to'y tinana. Amangan mo nadagsa na barikot. Nang runak ti baga ni Jose, asaan abumite nga karami di didakas. No'y pudnok nga dadi to'y. Iso mariribo ka ng batan. Uminumakit di. Pagpalpalabasan, iti oras. Ibagalo lang no at daalaan nyo, ha? Okay. Mapanak ko ni iti ayan ni Warren. Ni Warren. Nakaturang sakit. Gundawaya kunda ito eh. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Marilita, ayan ni Melchor. Ne, jak mo amate. Jak na siputan no sa dino tinapanan na. Palaman ngam awan mat di ta guardhouse. Apay ngay. Mas daawak nga rod. Nagbaliw mat ni Melchor, man. Ha? Saanan akas iti sigot? Apay nga na. Rabiin. Namawan pa lang papa. No awan na ti klasik itay. Napan kami kuma nagpa-share ka ni Ismael. Pinasaya. Mga nakon. Sigurado amangan ni Papa iti restaurant. Ha? Sino ti umawawag? Ni Mama. Hello, Mama? Hello, Karen anak. Ada ka din ni Papam dito apartment na. Awan pa nga ron, Mama. Kunak man yun nakaturugan. Awagak namin itay, kat di nagsungsungbatan. Apay nga, Mama? Mas dawak nga rod. Amangan mat no adar aramidan na. Wano ada kasarsarita na. Mabali na kasta? Anya ti bagayo kan kwa na, Mama. Ta ibagak tulangan inton sumangpat. Ay na, ibagap ko matinaramid ni Tatam Amelchor. Ha? Anya ti naramid na. Nakiinom kit din kada diti ag-swim-swimming. Dayan, medyo nabartak. Anya? Ay na, mas dawak nga rod, sa sigod mat asaan nga aging inom. Wan nga rod, Mama. Kun may sa, iparit na ni Ismael nga ginom iti arak. Ita? Isumat ti minum. Mas dawak nga rod, no apay anaginom. Nagbalbaliw na talaga ni Tata Melchor. Apay nga ta, Mama. Day ka tiga ka mo. Sige nga rod, anak. Ibagam tulangan kini Papam ngay mawaga. Bye! Wen, Mama. Bye. Apay nga nagbartak ni Tata Melchor. Saan mo tasigod akas, Chay?
Uray basit lang nga arak, di na timtiman. Anya nga tamanan, ti parikot niya. Nagmayat ka titilatawan mi kaniwaren. Anaala itay. Dakal ti maitulong na iti plano. Makaringan. Sa dinig. Adda ka dito'y abay ko, Josie. Juan? Pambantayan ka, Warren. Rabi igayaman. Nakaturog ka mat ngamin itayan. May salaab beer tininom mo. Kaya nakaturog ka matan. Nabanugak namin. Josie, di nakabayan na kasta. Ang mga nod na makakita ka data. Ha? Oh, di ka kumamanin agpungtot, Warren? Josie, Kita ang cellphone mo. At ang namin umawawa kita kasta ka di. Kung nakasya kung timang sungbat ng maputangag, ang mga ni Andrea, kat makabasol ang pay. Josie, Diakon kaya ti makabasol. Oray masaksa kita Warren. Agbay so dayta. Huwag gayam. Amo ka mabisin ka na. No kahit mo, inagumatang iti ka nam. sanan. O sige. Duwata na mapanmangan iti restaurant iti baba. Okay? Ikakasarita ti kadwam ditoy. Di baga magkuyog tama panmangan. Ialam to niti kanan na ito nagsubli ka. Okay. Ni, asino tagtuk-tuk-tuk katrabiin? Ang mga nuniwaran. Mabit lang! Naimbaga, Rabim, Madam Andrea. Melchor. Mabaling ka dito muna, Madam. Nakabutbut ang tirupa na. Pasensya ka. Kaya ka lang makasarita. Anya nga minti ba ka, Melchor? Amo, nakita na kita nga agin inom itiharang. Uwan. Maparparikotanak lang amin. Madam. Melchor, mabaling ka niya. Di na kumamatan awagan iti madam. Sige, no, isot ko na. Anya nga minti parikot mo. Taa pa yan nagpartak ka. Ado, Andrea. Isot dandang gakamuti alamida. Melchor. Kaya, mababayinak pa yan kan ka. Anya nga min atalaga ti parikot mo. Ibagamat, tabarang adda maitulong ko. Sana, Andrea. Bagaglakan ka ta, amangan no, gurana, gapo iti panaginom ko iti harap. Sana ba na, tasan kong tunyo lulitan. Mapaling ka di, at di mon dakdakamatan kaniwaran na ito yan napasama. Ha? Uwan. Uwan, Melchor. Agyaman na. Dahito lang, Andrea. Sige, mapanahon. Sige, Melchor. Kunaknoan niya ti bakana. Nagnervyusak pa yan. Sa nabali. Kasaritak tenton bikat.
Taamok ang mausawanan. Damagak no anya di ibagbagana, aparikot na. Di ka pa'y nakaturo, Karen. Saan pa'y papa? Urayin ka ngamin. Apay ang narabyan kayo ita. Pasensyakan. Napan ko ngamin kinita ti bara negosyok. Kasta ka di papa? Kat, kumusta ijay? Mayat mat. Mayat ti taray na. Nasayat nga rin no kasta papa. Mabaling ka di? Ako muyugak to kada kayo inton maminsan na mapan kayo ijay? Ha? Aging ka ngamin ita. Kat jak pa'y nakita dahi jay ang negosyo yo. Saanan, Karen? Nangruna, kat malamlay nga mapapanak ijay. So, kasto yung marabi anak kagawid. Jak mo't lakayat ang mapan kay anak ko. Apay mo't papa. Kanayon nga ado ti kustumar. Kat dagiti sangar ang lalaki. Jak kayat, apaglulukwan na kay jay. Papa, Iso di mon pampanunutan dayan ni Kosyok. Sana bale. Adamot tinang italkak. sa bagay mo't kiti ah. Ulgayin papa. Inawagan na kayo ka din ni mama? Sanutan. Ay, ada ko man napatag nga ibagana kada kayo papa. Kat sapay la ko ma, kasaan kayo nga ungat no maamuan nyo. Anya da ita. Nagbartag ka no ni Tata Melchor ija swimming pool. Anya. Danda ni Jack agawid iti kalman. Ngam nagawid ngamin ni Alvin. Dimawat ngamin iti kwarta. Anya. Apay nga may na di pa ila nagdiretso dito eh. Mabain siguro ah. Naimbagpay kada kayo, Marilita. Na dati bala yung ipapaabang iyo. When ngam numaminsan, adamot dagiti saan nga agbayad. Dagiti tiwed. Iso aday jay, nagawid ni Alvin, taawan masingir na kadagiti borders mi. Kastaya. When, May mayat ko man ni Alvin ti kayan ayak ni Karen. Marilita. Nasigurado nga damay tulong na. pare Melchor. Dito ka pa ilang, Mari, ha? Pare Melchor, mabitlaan. Apay akas jay, tinasaon ni pare Melchor. Mare Lydia, sa dino ti papanan ni Melchor. Diyak ka mo, mare. Tanagdardaras mat api manaw, apaman anakita na ka. Anya, Aday bagam kan kwa na? kuma. Ngam pimalaw matan. Mas daawak nga rod. Kasla nakigtot ang nakakita kan ka, tadagos api manaw. Ada nga min basol na. Isa akas dyan, Mare. Anya? Anya nga min tinaramid na. Iti rabi, nalaos ti bartek na. Imay ijayayan ko. Kat, amo, madam kun ko na nakit din kanya. Anya? Oh, apay nga katawa ka kasta, Mare Lydia. Apay ngay madam, tiyaw awag na kan ka. Abalayan ko maa. Nagtal na ka man. Amo, makarik na akitigurakan ko na. Sipod insubli na ti kwartang inted ko kinisme. Anya? Iso akayat ko akasarita, Mare. Ibagak adinak kumawawagan iti madam. Kas lang aming ipakpakita na nga adayo tirik na nakada kami kiniwan. Awang pa lang ni Karen. Itanong pa yung nalada mo yung may diti pagsabsabatan nga, parke. Ismael! Ah? Oh, apay akas taon na ti panangmingming mo kanya. Nakakatkatawa ka di ti pukis ko. Apay,
Saan ko abagay? Saan kit di? Oh, intagaro din nagpasyar ah. Ha? Sigurado, kadagiti sumarunong handaw. Di tanto man na nakita. Sana bale. Maudi mo tan si Mestre ita. Agradwartan. Maasikaso kan tumaten. Sa bagay magkit ni ah. Ay man gayam. At dakid dawag kan ka. Anya day ta? Inton agradwarta. Agkalay satan. Ha? Ay ayatan ka ngamin unay-unay, Ismael. Kadyak kaya ta mapukaw ka kanya. Iso ang agradwartan. Kidawag kada papakon mama. Tagkalay sa tamatan. Sinurot nakmat nito'y groto, Andrea. Wan, ngamin. Nagmayak ti pa nagsarsarita yu itay kini Lydia. Ngam idi nakita na pimanaw ka atagos. Babainak ngamin kan ka. Madam. Melchor, sardeng mo kumanday tang madam, ngayaw awag mo kanya. Tapno saan nga sakit tinakam ko kan ka. Uwan, Andrea. Nasayat nga rod na kasta. Kat itatasaan kan anabartag. Damagan ka man. Apay nagbartag kay dirabi, kat imay ka igayayan ko. Apay Melchor. Pangasyam. Nasaan ka kung mga panunot ni Tidakas, Andrea? Gaputawan panggap ko kasta. Noan niya man ti parikot mo. Bagam, tapno matulungan ka. Para kanyak lang, Nejay. Kat ulitag. Saan ko nga raramidan tikas jay? Sa bali manantikita ni Melchor kanya kitay. Apay nga ta. Awan mati amok ang nagbasulan mi kan ko na. Ngam, kaslakit din kagura na kami. Ni, adaw mawawag. Ang mga nuniwaran na. Ha? Barong mata. Sino mata daytoy? Hello? Naimbag abigat mo. Sino daytoy? Ni, saan mag-asumumpan? Hello? Sino daytoy? Inadapnan ti cellphone na. Sino nga ta daytoy? Nagsakit man ang tiwalak. Sa payawan igatan ko itihagas ka. Sana kong naglipasa. Kasla makasarsarwak manan. Alay ko! Ismael! Anyat mapaspasamakan ka? Alvin! Anyat napasamakan ka? Nasakit tiwalak. Anya? Madandanaga na Alvin. Amang ano sa balin asakit da ito'y amarikrik-nak. Ha? Iso nga gawid ak intong Sabado. Uy, nasayat da ita na panunot mo. Dahil bagam da ita amarkirik nam kini Tata Melchor. Kat dumawatak mo ito kwarta na. Agpatsik apak manan. Uwan na. Ngam, Ismael. Apay da gito agkakaiwaramat na dagiti notebooks mo. Kas lang amin maulawak itay. Iso da ita. Ala, agpay na nakangaro din. Siya konti mangurnos ka dagito Agyaman na Alvin. Awan anyaman na. Ada ka di pa'y agas mo? Naudin titinumar ko itay. Ngayon kaslawan mo't epekto na dahil nga agas. Nga ta? Iso nga agpatsik apak tumanan. Kaya hindi ka ngamin nung napoy-puyat. Uwan Alvin. Kat agyaman na iti palagi. O sige, ingkagpay na nan. Urnusak pa'y dagito Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang manapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Sigurado? Nakaring ba ni Papa? Umay siguro ang kapiday dyan ito madamdama. Agluto aklangan. Gustong tunumay ni Papa. Ang mga no kahit nanti agar mo, Sar. Ni, ada nag-text. Kita agman. Ni Alvin man. Good morning, Karen. Amo, kimaro ti sakit ti ulo ni Ismael idirabi. Dandanin sapay na ulaw. Ha? Kimaro manan ti sakit ni Ismael? Hapay, awan nga tan ti agas na. Papa, ipagpakaunakon kada kayo ha. Marabianak na agawid. Dadangamin papanak. Sa dino, Karen? Iti boarding house da Ismael. Damagak no kumustan tirik nana. Ne, apay? Agsakit ni Ismael? Tsaka mo. Ngam intex ngamin ni Alvin kanyak, anasakit ka no ti ulo na. Kan dandani kanupay na ulaw iti rabi. Aniya. Wan papa, iso amapan ko kita ni ti boarding house da. Mabalin ka di? Sige, mapan ka laing. Tama nga na marabianak matlaang agawid. Nga maguray ka. Mas daawak ka rin. Ako kaya kas jay mo ti marikrik na ni Ismael? Tsaka mo papa. Daawan mo timbaga ti doktor asakit na. Idi kinadwa ka na pa nagpa-check up. Dahil tangarod ka. Iso madanagan ako papa. Mawatan ka, Karen. Ngam saan ko mga iso tagbali na rason, tapno madadal ti panagadal mo. Papa. Hindi kag danag. Tulungan kayo kan Ismael. Agpaiso? Agtalag ka kanya, Karen. Kaputay patpatag ka, anak ko. Agyaman ako na kasta papa. Awanan yaman na. Basta dyan ko na. Asikasum lata na imbag ti panagadal mo. Wen papa, kat agyaman iti palagip mo. Hello, Warren. Pasensya ka no na disturbo ka. Itapon pa ngay mawag kay tikastoy nga oras. Amo ka saan nyo pa'y alan spray. Ngam ada nga minapatag nga ibaga. Isa pasensya kan. Awanan yaman na. Apay, anya ngamin man ang tibagam. Ada nga min imawag kanyak, idi namin sangal daw. Sino? Kan, anya timbaga na kan ka? Diya mo. Ta idisong batak, di matagsaw. Anya? Wan Warren. Sino kay dayjay? Diyak nga rod amo. Kanti pagsidaawa. Apay nga amo na tinambar ko. Ha? Ada ka din ang tadam itinambar ko? Hindi. Awan man. Kanapay ko mga itad ko tinumeron. Warren. Panagkunak kat nagkamali lang itinambar ngayon dayan na. Iso di na kasinungbatan. Nga ta? Nga mas daawak lang. Tano nagbidot man iti indayal na. Apay adi na inyo adagos ti cellphone na. Nabayag nga rod anak ka o, ti cellphone na. Wan. Itad mo man nga rod kanya, tinumero na. Tapay. Siyak timawag kan kwa na. Katlusong batan na. Damagak no sino, kanuapay ngay nawagan na ka. O sige. Mabit lang nga rod, i-forward ko kan ka, tinambar. Aginam ka di manin Warren, ibagam lang tinak mga ladangos. Saanan? O sige, sikat di makamu. Iso ngay mayak. Taibagak ti mapaspasama kita anak mo. Ismael. Dayjay manin nga Ismael. Wen, tamo. Medyo nabayagan dahil di pa ng tulong ni Karen kan kuha na hanapan nagparutol. Katidirabi, in-text ka no ni Alvin ka ni Karen.
asim ruman ang tisakit ti ulo na. Kasta? Wen Josie, tandanin sa pa'y kanon maulaw. Anya? Iso mapan kano kita ni Karen itay je boarding house da. Day tamat lagayam ti ibagam. Awan kalas. Ne, apay. Di mo ipatpatag ti anak mo. Basol na. Apay nga na nag-working student. Kan may samot day di Amelchor. Apay ati natulungan ti anak na. Josie, Saan na day ka ti pagsalitaan ta? di mo ipatpatag ti anak mo. Saan na day ka ti pagsaritaan ta kunakmat? No ita, agparpari ko lang. Gapot at tinak maayat ti lalaki nga ay ayatak unay. Masaksakita nak launay. Josie, ay tamanan ti kunak. Sa bali manan ti turong ti saritaan. Amok ti makagapo. Napayakas jay ti mapaspasamak ken Ismailita. Saan lang agapo iti puyat ken panog na. Anya ko ma? Kapoy ti iliw ken panang panpanunot na ken ka. Ay, Naimbag nga oras mo, Alvin. Oh, Karen. Umayak man. Ano? Sige, umunag ka. Agyaman na. Ito ka mo pala dita. Oh, atoy. Tinapay para kada kayo. Agyaman na ka. Wen gayam, awan tayo mo't ni Ismael. Sana bale, tay nawagak itay. Kat agawid ka nun. Oh? Wen, iso nga ro na nagdiretso akon dito eh. Tasaan ngamin nga ija syudad tinakaidistinwak nga agpraktikum. Ah, kasta. Wen, O sige, mabit lang nga rod Ta itimplahan ka man iti kape. Pangururayan ta kini Ismael. sige man nga rod, alamin. O sige, urayan na ka. Wen. Naanos kan lasingkot ang lalaki ni Alvin. Karen, ikaw Oh. ka ditigatas na? Wen, Sige. managtulong pa eh. Agpadadala unay ka ni Ismael. Iso akas lagkab sa da. Alvin, dakal gayam na ti balayo. Ado pa'y ti borders yu. Medyo. Isong matlagayam aman mano ka nga agawid iti lugar tayo. Tadamat gayam dati abang bantayam. Uwan niya rod. Oh, apag-iso. At ni Ismael, Karen. Oh, Ismael, kumusta kan? Nasakit ka di pa ti ulong? Mayat maten. ibati kayo pa lang dito, Ismael, Karen. Sige, Alvin. Amom, imbaga ni Papa na saysayat no agpa-check up ka manan. Iso ti plano. Iso nga agawid ak iti lugar tayo tun malam no bigat. Kasta? Uwan. Tayo nak mga iti kwarta nga osaret. Anya nga tano di ka agawid? Sana balit ako namot ni Papa tulungan na ka. Iso lang ang ti pagkiddawan ta iti kwarta. Anya? Sana bali. Takuna naman ta nakasagana amang tulongkan ka. Kandak kal ti urnong ni Papa. Taman manuak mat adumawat kan kwa na. Nakababain man. Kaya't nakangarod at tulungan. Mabainak. Iso ang pasensya ka lakuman. Ismael, Adamat siguro kwarta ni tatang. Iso nga agawid ak itong bigat. aguyog talaangan. I-text nak naman pas ti klasen. Sige. Uwan gayam. Nasitmutan kan. Itulod kan iti pagurayan iti lugan. Sige man nga Rod. Ngamin, awan silaw ko. Basta ha, laglagi pa. I-text nak no bigat. Tagkuyog ta nga agawid. Sino ti awag? Oh, hanyamat tan. Lubat kit din ti cellphone ko. Sapay awan charger. Di kasta cellphone dito eh. Sana bale. Bayamon. Ay, sino nga di awag? Ni Karen. Napan na ngamin kinita ni Ismael. Damagag ko ma.
Nakumusta mo ti anak mo? Anya, Mala, mapanak mo ito. Kata si Kasuma na imbag da ito yan negosyo. di kagdanada. Aramidak dayta. Kumusta nga tamat ti praktikum ni Karen? Saan nga ta amarigatan? Ni, ada ti text message ko. Kita akman. Ha? Ti numero nga umawawag kanyak daytoy. Basa ka man. Di mon awagan ti asawa ani Warren. Tanarnakan iti turog. Nabannog iti trabaho na. Nagalasan na. Asawa na. Kuna na kita. Awakak man kiti. Aday ka. Hoy! Asino ka amang ibagbagang asawa ni Warren? Kat nasyak ti asawa na. Tinakmat sumbatan. Hoy! Sumbat ka na! Sino ka? Nagalasan niya. Inyo nan ti cellphone na. Anya ti kayat asawan da ito eh. Ni Warren man ti awakak. Naka-off ti cellphone na. Anya ti kayat asawan da ito eh. Nilaon ka rin ti awakak. Hello, Mama? Nakawag kayo, Mat? Apay, di kayo makaturog? Saan nga, Rod? Ada ka din ni Papam dito apartment na? Ha? Paawidak pa lang iti apartment, Mama. Kasta ka di? Apay, Diyak pala ipagpaga. Ako ha? Damdam ka klang anak. Uwan kayam. Apay anarabian ka. napanak namin iti boarding house da Ismael, Mama. Inak kinasarita. Taapay. Naulaw sa kanong ngamin iti rabii. Anya? Wen, Mama. Agawid kami dita intun bigat. Takasarita na ni Tata Melchor. Apay akastamat ta ni Ismael. Wen nga rod, Mama. Maala, pagsaritaan tanto day taba nag-intun bigat. Tako namat nga agawid kayo. Sige nga rod, Mama. Bye. Bye, anak. Talaga mariripok, anak. Awan pa'y kayam ni Karen iti apartment ni Warren. Tapno maamak ko mano si Mang Patan. Sabali tagparparik na kanyak. Sabay kumata saan apod no ti atap ko. Apa ang nagawid ka, Ismael? Maya ko magpatulong. Kasapula man ang ti kwarta. Uwan tatang. Kat aday baga kada kayo. Anya dayta? Kanayon mo tan nga agsakit ti ulok. Kan ada pa iti may sarabi. Adam taniya akong naulaw. Ano yan? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.